Nungai bagai, YPM ni jod leader orang, belai kena hambai tay pol. Tamni ke kamu nai, sini nahar mani kereta tiada. Ini 6 Oktober 2021 tini haste ganangai sini tabu geratar tribunal ni je demand bekango 16 tarik senggoron Delhi wa thanai Agartala wa sengya kanai abonu tu nyai seng Delhi thana sakang haste ganangai sini Tripura mothani youth YTF ni je warriors ro jela district je bike rally khale tongoni tini Mochorilam district sini Mochorilam political district ko tini tinta block Mochorilam district ni tinta block no romunya tini sengoro Bisramgond school mat ni simi sengnai tabu kisan bisingo sengnai jengir nai sini bike rally oma ke haste ganangai mangwa totan manjak tini sini oro 17 ta village ni sini takuk song oh bike rally o manjak nai somai sada sida village ni seng tabu kisah joran bisung tam area kuri jamai area seng guri nai sini o 17 ta je bisi tongoni joto bisi wono seng coverage khalai coverage pro bike dok kana no ni je bike minimum 500 seng ase khalai ya corona ni bagai bisa restriction tongnon magi singa sapai ke khalai ya 500 bike ini sini haste ganangai je to khalai tongo omono sini pura tabu bo sini takuk chong jara sengbai phaya ko gadalya ko bubagrani no logiriya ko borongno sengtini o bike rally ni bisingti o mesa sunan musungo norok daktike phari sengchini jatini ostito narnani sini hawa tang seng thangi tonani bagi nai seng tabuk bo thansa phunuk maya engke seng thinango komor thanai ani bagi joto khazan takuk ke buk chongno jara tabuk bo bubagrano puju sai oi bubagrani again cho tongnai rokno borongno seng koi hojago tini o bike rally ni bisingti norok gati hainai sengbai joyen khlainai thanjake yakuni baksake khorang thanjake seng khalai engke sing sini ostito narok manai te sini hano narok manai hambai sab leader opinion paichu ini ora pai manjaka district president dongo borom gonang Biching Deborma YTF ni central leader dongo secretary borom gonang Budrai Deborma borom gonang Biswajit Deborma borom gonang Ashish Deborma borom gonang Bisram sokoda te sini Bisram gonang subzonal chairman dongo borom gonang Suron Deborma sini central committee ni dongo borom gonang Buddho Deborma te sini next general secretary nai general secretary gosonangyo ko borom gonang Anthony Deborma tabung phai sopajak te YTF ni je sopajak Birola te joto block ni president te warrior joto tongbayo asa